چیایەکی کوردستانê bilind û gelek zehmet. Mêşên hingivî şanê xwe li nav van latên asê re vedişêrin. Ev camêr 27 salin hingivê lat û çiyayan dibire. Niha haziriyê dike, dê xwe hilkêşe ser vê lata metirsîdar. Peyamnêrê Kurdistan 24 Diyar Cemal çû gundê Gewredê û karê Abdullahê Higvenbir tomar kir. Ya bemla rasiyam hebla. Taqlayekî pê lê da. Rawesa. زیاتر بەس شاخ بەس تاالبی شاخم هەمیشەش لە 93 هەڵم بژاردووە لە 93 خەریکی ئەم شاخانم ئێتر لە 8 شوێنێمێش هەبێ من بۆیەچم بەڵێ زۆر جار خۆم تووشی مەترسی بوومەتەوە لە شوێنەها عاسی بوومە برایەکم لەو بەربەر بووانێ 3 مانگ لە جێگایەکەوە تەرهۆشی نەبوو. Abdullah rizqê malbata xwe ji meydana man û nemanê peyda dike. Lêbelê mirovekî çavnetirs û serkeftî ye. بژێوی ژیانم ئەمە بژێوی ژیانی من پێیان ناکە بە زۆر کەسێ نەخۆشە بەدەست نەخۆشیەوە ناڵێنێ داوای هەنگوینی ئەسڵەکە مش لە 90ەوە پیشەمە چۆن لەو شاخە دەرێکەم ئەوها ئەم بە خەڵک بەڵێ ئیسفادەیەکی کەمی تایە بۆ من. Piştî hingiv birî beşekê difiroşe û beşekê jî dike xêr û belaş belav dike. Abdullah dibêje tenê hingivê çiyayan dibirim. Min ev kar sala 1993 hilbijartiye. Her cihê ku mêş lê hebin diçim wê derê. Bes gelek caran rastî matirsiyê ango talûkeyê hatime. Li nav latan re mame asê. Carekê birayê min ket 3 mehan di nav malê de li ser piştê ma. ئیسا ئەم ساڵەوە 2 مێژ بڕم لە 2 مێش 4 کیلۆمانێ دەرم ناتوێ Gelek kesên nexweş hene, hingivê eslî dixwazin. Ez jî ji çiyayan derdixim û didim wan. Ji bo me feydeya aborî kê me, lêbelê ji bo kesên nesax gelek feyde ye. Salê du meha dema hingivbirînê ye. Abdullah dibêje hinek salan gelek heye, hinek salan jî kê me. Hinek caran bi tenê, hinek caran bi alîkariya kurê xwe xwe hildikêşe çiyayan. Abdullah xelkê gundê Gewredê ye. Ev gund li ser sînorê Axcala re.